kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki mar refurbish lane ki all stock. Na kajing pensa teng jong ke sorkar ban pendap ya kajing sna ya ke school hakasnong mautri merdan hari Riboy District kabala tip kum ke residential school kaba menta kani ke yang school kaladon kum bakhatwi snem tam bala yang ja na 12 dang ban sna house nem arja khatlai hadu arja khatsaw kaba menta kani ke yang school kaba shatap haki plang bat ki kanban Watla nakapor syakapor kaladon kajing penkan mau ya kibor sorkar ban pendap ya kajing sna bat kajing pentrekam bat penurlong ya kajing angnu jonggi pat ba kathan ban plieno ya kani kayeng school kaban long kajing kerku bat kajing mento ya ki pat ba kani kathan ha kani kasngi kaba menta kinong ilam jong seng HYC Riboy District ha kajing ilam jong president Usamla Hercules Shooting kilalet banyak kendu ya rakam sangma bade menteri bade pe ya ketanat ki kam puli puthi hapo kejela ban pensngau halor ke jing sa teng ban pendap ya kani ke yang school ke baki paj ba kila apla slam na kalian kan yo trek komsel di Riboy District tak sini ni la yo ban wan ban bu ya ka jing tho syau minister benchat ha bade bat ka boleh ti ka jing wan bu jong ka trek komsel ya kan ka jing tho ka dei halor kan ngem ka ba ka jing sa teng ban pli na ne ban pendap ya ka building jong ka residential school ka badan hante apo mau terima dan kabaha pro apo ka umsning si anabi blog kene ka mat kaba sokhya ba do kata ni nagal yang kum kaseng adu miswa ngila wan ban inspection le ban yurip ya kata building kat kum ka jinglap jo kaseng hi kalong ba ya kata building 80% kala ada kata building re ban pendapat konkret ya kata hadu mentah hadu kini gisni ngim syam la bagi atau so bagi kenapa nakal yang sarkar kan plino ya ketika resident school kepada hati pos nomor don kalau ke jing dong ke bakrau nama ta jong ka Camry boy berkam tam yaki di badan hapo marjan jong ketika ke school ke ba nakal yang jong ka central government ka lega bafon ke bawan nang ba central government ke bolong ba bu nang yete ke school nama ta ban aju bentoy nama ta ka khamtam ha ka bedebat ka pule ka puthi tika ka bagi semua ban penrem ya ka sarkar namar ba dadu snam bala sna ya kate dadu arajar khat lai ka ba dadu kiwe di sarkar iba la cinti ban sedang menteri yete kampa hadu kini klimat iba menta do bangi yo kiwe pat kiwe di sarkar hande ngimi iba nagawe shagawe ka sarkar ba ke chimkia hande ka sisa kumbaga jumlang lalu usnam araja kalai undi usnam ubah mantangi iba ketika beling juga ketika school kadang sak kum juri dei nagalor kata ba ni kum kaseng ni sokhya hadu kata namar ni sutu ba lada ka sarkar kala ban plino ya ketika school lada kala namar pendap sipun gijing bentoy ante om tang namataki samla pule lagi habret ante kadai ru kawai namataka jingyo ka yo kam yo jam namataki kipai nang sung jong kajelah roi na mar balada yo pendet kita kin mi sibun kipus na mentaki kino hikai dan taki warden bat kunta tata te kejing bumla aja pasokar bat pendet ya kata skut pat ka la wan ra sibun ka jing du nong habede bat jong gi pai ba jong ka Camry boy beroi te nakalian jong ka senghi peremjur bat nakalian ka sengin sabut denru ya kane om tang ba mentang singi lawan bu ini so ladang ini yang nung so ba nagaseng hi kam nam song dikti ndre kan ya ibu den namar ba ngin kwa ba kilo ki phone ne kilo skim juga sakar ba kin sukut tang haka jing bu monorim ne kan sukut no tang haki kirngai kan ba film dala ban penulong kumba ki pai ba ke anut ngin kwa ba ka pisa jung pai ba kin su pesai kai de hakini gi development namar kumba i mentala da ka sarkar kam la ban pendet ya ketika building lane kam la ban plino ya ketika school ante po don kalong kejing pesep kai ya ka pisa jung pai ba namar ba kumbangi sakil namar ba ketika building lang no 80% kila sna re ka basa kalong setang arko persen kalong ka bangi na kalyang juga sengis mo ban bu udak jingkeli bakra ba na ka daw ba ka sarkar kam la ban pendet ke kunta na kalyang ka seng
nang ne Ahmad kanang ya Budin ya gini ki ya kan dekat sekolah hadu ba kan urulang tingin sa persenguru bat sya sekiwe pat ki nami khmat jong kajala ba makiru kumtam ki bana thanri boy jung makiru gide giben yaraban pressure ne ban kerlang ya kan dekat jimatoy jong ba jong kathai Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei kendai hendru iwe ar nyo lai